martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, koji je ličio na udruženi zločinački poduhvat Albanaca i stranaca nad onim Srbima koji su, prkoseći svemu, želeli da u svojoj zemlji žive na svojoj i zemlji svojih predaka. Uostalom, veza je nesumnjiva. NATO agresija omogućila varvarstvo i divljanje 2004. godine. Možda računari u tim zemljama ironično kao uspešnog ocenjuju učitelja koji uči o zlu, pošto su njegovi učenici vrlo brzo počinili najteži zločin. Dugujemo vam zahvalnost što na te zločine podsjećate one koji su tada brinuli o vama i iz vrtića i obdaništa vodili vas u strah, u neizvesnost, u neko mračno sklonište, zastrašujuće različite od topline i sigurnosti dečjeg sveta na koji ste navikli. Srbija vam duguje zahvalnost što uprkos odrastanju u zvuke sirena i aviona i zastrašujuće eksplozije takozvanih pametnih bombi, mada ja držim da kada se seju bombe tu pameti nema, koje su bacali ludi ljudi, uprkos tome što ste očima i osjećanjima deteta doživljavali NATO bombardovanje, danas živi i potpuno zdravi, sedite u svečnoj sali Pravnog fakulteta na kome studirate. I još podsjećate one koji bi da zaborave iz straha da im moćni ne zamere istorijsko sećanje. 15 godina je prošlo od tada i neke pouke stoje pred svetom. Tamo toliko je trebalo tada aktualnom nemačkom kancelaru Gerhardu Schröderu da naglas kaže istinu koju znaju 1999. godine. Da je NATO bombardovanje Srbije i Jugoslavije bilo kršenje međunarodnog prava, da je i sam to pravo pogazio. Kao budući pravnici, dobro znate šta znači ogrešiti se o zakon, o pravdu i pravo, koje bi trebalo da iznad svakog čoveka i da je jednako za sve. U slučaju NATO agresije na suverenu evropsku zemlju, sila je nadjačala pravo, a interes razum, moral i ljudskost. Ne stidim se da vam ponovim deo svog jučerašnjeg govora održanog u Varvarinu, na mostu Stratištu, na mostu Nezaborava. Od mene ne očekujte da zaboravim šta se dešavalo za vreme agresije na Srbiju 78 dana i noći od 24. marta do 9. juna 1999. godine. Ni to da su vazdušne snage NATO u nedelju 30. maja, na dan verskog praznika Svete Trojice i velike nedeljne pijace, oko 13 časova, upravo u vreme kada je najviše ljudi sa 4 projektila bombardovale ovaj most na Velikoj Moravi. U 15-vekovnoj istoriji postojanja srpskog naroda na Balkanu nije postojala generacija koju nisu napadali najveći i najjači, najopasnijim i najubojitijim oružjem. Nema rata koji nismo završili kao pravednici, zajedno sa ostalim pobednicima nad zlom i, nažalost, prebrojavajući žrtve od kojih se ni veći narodi nikada ne bi oporavili. Naša je obaveza da nikada ne bude zaboravljen zločin kojim je okončan život svih nevino stradalih na području Srbije i greh koji je nemoguće okajati za čitavu večnost. Iskreno verujem, a i iskustvo me uči, da su pravda i istina koliko god bile spore, na kraju ipak dostižne. Nije Kosme tabula rasa da kreće od nule i nije Kosovo i Metohija ničija zemlja pa da na nju kidiše ko hoće. To je vekovna srpska kuća u kojoj, samo ako hoće, mogu da žive svi ljudi koji civilizovano i razumski poštuju jedni drugi. Srpska kuća pod evropskim krovom, zemlja koja svojom kulturom i istorijskim razvojem pripada evropskom civilizacijskom pamćenju. Srbija želi da se dogovori, a ne da se uklopi u standard uzurpatora. Srbija će da insistira na istini i pravdi po svaku cenu, zbog mira u duši koji je moguć i pomirenja koji je nama potrebno. Mi ćemo činiti šta je do nas, a za ostale neka odjekne Berkova pouka. Sve što je neophodno da snage zla osvoje sve, jeste da dobri ljudi ne čine ništa. Hvala. Naša pesma. Drhtali smo, s njima bili četa, tresli su se zidovi i čaše, ta prvenstva Evrope i sveta, kraj ekrana bodrili smo naše, za sve ono za šta nismo krivi,
I zašto nas kinje istok, zapad, a krivi smo, zato što smo živi, vikali smo, hajdemo u napad, kada krenu, prosipali vodu, stavljali ikone u torbe, da sveci sa njima tamo odu, kraj linije budu u sred borbe, lupali smo šakama po stolu, kao da će čuti nas odavde, prevareni sami u svom bolu, pevali smo s njima, Bože pravde, vikali smo, borite se za nas, ako mora ima da se tuče, vratite im sve za ovo danas, vratite im sve za ono juče, preklinjali kao da nas čuju, svi u napad, borite se slavno, vratite im deco za Oluju, vratite im za Kosovo ravno, za sve ono oteto i kleto, za sve ono sutra što nas plaši, vikali smo svi u napad četo, vrištali smo, ne dajte se naši, psovali smo sočnost puno vola, kad satana nepravno nam svira, rušili smo SAIG sa stola, svaka šuša Srbiju mi dira, pa pobedu pusta duša traži, neće drugo, neće mesto drugo, za sve ove izdaje i laži, udri rode, ne dajmo se tugo, dušmor više ne zna što da radi, sa Kosova rude zlato šalje, ali opet to bude i prokleto, pa vraćamo zlato kroz medalje, gotovo je vatromet u tami, ljuljaju se zvezde i stolovi, luda četa na krovoje sveta, zalečene tuge i bolovi. NATO pakta, zvala se Bojana Tošović. Bojana Tošović je rođena u Merdanima, umrla je 6 meseci kasnije, a da nije znala da je živjela ni jedan jedini dan. Imala je 6 meseci i smrt ju je pronašla u naručju njenog oca, Božine. Držao je u rukama, kada je sa neba došao Geller i ubio je Bojanu Tošović. 15 godina je prošlo od njene smrti i samo da niko tog dana nije bio na nebu iznad Srbije, samo da tog dana niko nije zapalio nebo iznad Srbije, Bojana bi danas možda sanjala da se doseli u Beograd i da postane vaš kolega. Samo da tog dana niko nije bio na nebu iznad Srbije, da tog dana niko nije zapalio nebo iznad Srbije, otac Bojane Tošović, Božina, ne bi znao koje je boje krv njegovog deteta. 15 godina kasnije, mi se sećamo njenog imena, a njena mala dečija raka nije obeležena ni na koji drugi način od bilo kog drugog smrtnog stvorenja na planeti Zemlji, a dečije rake nikad nisu bez velikog zla. I ništa nije više mrtvo nego dečiji leš, i ništa ne preti više istrebljenju čovečanstva i konačnom i zasluženom kraju ove planete nego ubijena Bojana Tošović. Ništa više od toga. Rekli su nam, progovorili su najzad ovih dana, suočeni sa razbuktavanjem požara koji su zapalili na Kosovu, suočeni sa zvukom odjeka, eha bombi koji su bacali nad Merdanem i nad Prištinom i nad Beogradom, dok ga slušaju na Krimu i slušaju ga na severu Italije i čuju ga već u Kataloniji i čuju ga, naslušuju ga u Škotskoj, suočeni sa tim jezivim zvukom bombi koje su pustili na nas. Sada priznaju da su kršili međunarodno pravo, priznaju da su nas ubijali bez povoda i bez razloga, ali jedino što ne govore,